Attention reka turendera cross ari imbere Samo. Attention Dani Bani Daniel Bani Johnson England International. Abafana ba Liverpool bari bagiye gufata kwa kunywa. Aba Newcastle bagaruka bagwa mu maskariye, bagaruka bagwa mu bafana bati wa munota buryo byayo umusaruro. Abarimo Steve G barumirwa, abarimo King Kenny Douglas barumirwa. Zamuka mu bicu Newcastle. Wembley ndukumukara n'umweru. Terakona neza Kieran Trippier Johnny. Zamuka mu bicu igira gace yitwa Daniel Bani Johnson alias Dani Bani. Reba neza ko iminota nikera. Aba defenseri bamuretse Dani Bani. Reba ngre zombi zizamo. Pimanya muri premier poto. Hagurutsa Ediho. Abanya Saudi Arabia bafite ikipe ya Newcastle bashaka igikombe ku bintu bwiza. Bose mu bicu. Yes. Gorazo. Munich. Hejuru ni ikipe ya Newcastle baba. Liverpool nyuma ya kuvamo muri Champions League. Witonda utabora vanya inyatsi iteye ubwoba. Ese ni waba waramagiwe? Liverpool byakwitwa gutubuza n'iyi Carabao nyuma yo gusezererwa muri Champions League ahabwaga amahirwe kuruta abandi. Ese uyu mwuka wazitwa iki? Hagurutsa abafana Newcastle, rangiza akazi. Yes. Kunda Liverpool ubusa Newcastle. 93.9 SKFM. Bamwita Daniel James Bond. Ibyo twavugaga neza cyane imipira miterekano. Corner nziza itewe na Kieran Trippier. Arebye neza ukuntu defense centrale y'ikipe ya Liverpool ihagaze yaba Virgil van Dijk ndetse na Ibrahim Konate. Areba neza risumbukuruza kundeshye n'igihagararo. Areba uko witwa Kevin Kelha ahagaze nawe nta kindi akoze ahise asobyamo neza cyane. Bapfuka bamureba. Soboza kugira icyo akora aramureba. Areba umupira hugiye naho uvuye. Yandikisha igitego ahamagaza abafana bose ba Newcastle bati imyaka 70 y'inyatsi irarangira turatwara Carabao tugenda muri half time show. Liverpool busa Newcastle. Dani Bani James kimwe. Isaac aratari mu roje ariko attention reka turembere Samaria rusibye ruri bunyure hindura cross yariya Isaac Chusa Alexander Chusa Isaac uyu musore ukomoka mu karere k'ibiyaga bigari. Bamwe batinya marafite namamo kwikigara abantu basacunge. Umunyeritriya wacimaka mu gihugu cy'Ubwongereza akaba umunyaswede mu mavuko ye Alexander Chusa Isaac nyuma yo kwanga igitego cye abwira Varati tonde mbanze nkwemeze ouverture du pied intérieur droit suzugura defense ya Liverpool yarabibakoze muri championa batwa gutsinze nawe yagiye hamwe kwice Liverpool bayica bubi. Zamuka neza Francesco Valentino Livramento Varante tanga passe cross magique hindura neza cyane kwa Havi Banzirewisi Shaka owitwa Jacob Kaimafi Sumba Ndrweni Robertson Ndirobo Garuri Mari muri box area Van Dijk Virgil na Ibrahim Konate Misaibu barasinzira Alexander Chusa Isaac
shimisha ba nyir'imigabane, shimisha ba nyir'imari nyuma y'imyaka myinshi cyane. Menye igihe cyo gutsirika inyatsi nyuma yo kwihesha icyubahiro, nyuma yo gukaraba imikoshi. Umucunguzi wari uturutse Eritrea ariko akaba umunyasuwede yarindiriwe imyaka myinshi cyane. Nyuma y'igihumbi kimwe magana cyenda itanu gatanu umucunguzi arabonetse. Umucunguzi aturutse kuri uyu mugabane mbabwira ubetse zabo. Ni umugabane abazungu bavuma, ni umugabane abazungu batemera, ariko ubitse diyama, ubitse zabo. Imwe muri zo ni Alexander Cyusa. Yes! Hejuru! 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 Mu bicu! 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 Mu bicu ni ikipe ya Newcastle. Liverpool mu bishanga. Liverpool epfo mu bisheke. Liverpool mu bigori. Gorazo nababwiye ngo Liverpool igenda yanyatse makobwa, igenda impande nyuma yo kuvamo muri UEFA Champions League, nyuma yo kugayika mu maso y'abaparisien. Newcastle ati yapfuye nawe utayiryaho. Natwe reka dushiture gake. Chuchumabe. Titiza umunyabigwi Steven Gerrard Steve G. Titiza umwami Kenny Dalglish. King Ken arumirwa. Umusaza amenya bamucyura bamurandase. Steve G we birasaba kugenda bamuhumuriza. Bazanywe n'igikombe Wembley, ariko Wembley menyase Newcastle. Wembley black and white. Wembley black and white. Wembley. Titizabe. Alexander Isaac mwana hano Nyagatare babwira bati nsira mu cyakabiri mbabwira ko